Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti politiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsussutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulut-lutwen da inadi. Rudy T. Ken Hanibi. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingka ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Welcome to Uwis Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about, you get to watch that may isa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone! Siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, King Stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga ni-stroke. You know what? Half body, na-paralyze iti bagi. Although ada iti recovery iti, yung babayan ti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagi, mga pagnakon, ken kasman ganyo, pimintas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, ken kastameten pimintas pay iti circulation iti bagi. Idi na atake ak nagkaroon nak iti nervyos every time adda natay sumken madiarik na gapot iti ata ko stroke ak manen. Ken babaen iti parusap ko iti tibikos nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga ni stroke usa ka tibikos kaputa very effective mamimpisan nga balbaliwan na itirik na ken kastameten iti panunod tayo. Tibikos the best.
Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Ilocos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tibok sit ko. Dito ko nadang acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung mo itlata. Usar kidi ko circuit ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanahin ti DCRL ni doktora. Ti TB ko. Iso nga ko nakide. Tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di ko ala sinubok kumot. Ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. So nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kay nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo. Yes, may samanen nga aldaw, itikat katawa. Ano di Giant? May samanen nga aldaw, itikat katawa, burburcha, information, dissemination. Kenda dumapay nga mabalintay yung pagsasaritaan dito ay Anya Aya with Ina D, Engineerolity, and Doc Hani is still in Baguio City and Manila City. Tengod ko na apo, basta at ni Ina D, agan antabay mo ilata ni Doc Hani, Jai Manila. Nasaan ba sila ngayon? I believe they are in Manila, sa Danto Mapambagyo, and Baguio to Manila. Nakadado ngamin di kiti pasamak. Nakadado ngamin di kiti napintas nga ganyados ko nakidi. Dating programa at excuse me po. Dati ngamin pinag-girly lunch ko ti sindak itatay na ganan utong. Utong nga pinablad. Utong nga pinablad nga adda Pariana, adda pay talbos ti kamutig na. Thank you so much for that lunch nga nakainimas. Anat na ganate ko na kon, ituloy ko guys, dete ganyados nga ko na. Dete ganyados, iti NGT, kan iti NGT Wellness Center, kan iti NGT Multimedia, nga agited iti awards kadigiti tattao nga deserving tapno maikan ma-recognize da apo iti linya nga inda pagububraan tos kumano teacher ka gaputa you are a humanitarian teacher deti at the impact mo iti society somebody who has an impact anakadikay nga sa uwan apo no at the impact na deti makatulong iti society nangi-guide kida ito nga tao iso na detay may isang teacher nga naanos, may isang pagwadan, anapay. Iso na adan iti serbisyo, aside adan iti serbisyo iti 5 taon and above. Adan amin criteria na apo deta World Council Excellence Awards. But before that, before nga itakel tayo, di kita apo ti mapan ililipas ni Doc Hani being the ambassadress and being a humanitarian. Kan may sa kadigiti Queens iti naganam World Council Excellence Awards. So nga no adam amuyo apo irugya man detoy no adam amuyo na doktor ore may isang merkader ore may isang estudyante, may isang organisasyon, may isang pulis nga iso naket somebody who made an impact kadagiti kapatada na iti community nga pagiganan na. Apo. Nagimas nga tig-apan, thank you Lord. O gari ka. Mamin sampay, nga tig-up, excuse me. Pa-shout out man ko na pa-shout out man uncle ko na ni Mark Justin. Gari ka mga Mark Justin. Pa-shout out man uncle ni JR Calano ko na. Okay. Dimbag nga aldaw mo Mark Justin de la Cruz kan ni JR Calano. What a way to start our program with positive thoughts. Greetings coming from Ina D and dedications coming from Ina D.
Iso nga dati programa tayo nga anya aya guys. Anya aya ditoy DCRL 639 kHz Radyo Ronda iti Batak. Mangmangtad kaditi pamagbaga wenno digiti ati buksilak nga may nga quotes wenno adda pangabakan nyo iti may nga load 50 pesos load. Nakadawatak kani Tito Teddy Rosqueta tinangtod kadigiti nakaadado nga tinangtod kadigiti nakaadumatan nga inpaspasana ikanaktuman ko nakinimaring Ron na menor nga taga-Cali nga BHW nga may nga nalaing ag manicure pedicure. Hello sa inyo, Mary Grace Shasha. Kamusta kayo? Ni MJ Benghuan. Da kay amin nga agdengdengeg da kayo nga kakabagyak nga dagta Amerika dagiti kakabsat tayo nga da iti sabali nga lugar. Kasla ko OFWs, dagiti new heroes nga kung kunada. And Mary Grace Shasha is one hero. She's not only a mother, but she is only a worker. Diba? A working mother. Kat dagiti ipawpaw itda kadagiti kakabagyan dadtoy adda kwa na deta, adda impact na. Diba? So nga in connection kadagiti World Council Excellence Awards, adda pay nga agbilbiro kak pay apo iti may nga individual, somebody who is an OFW, somebody who's working abroad para iti pamilya na, para kadagiti anak na, para iti nanang na, para kadagiti ganyados na, para kadagiti ano ba yon? Their advocacies. We are also looking for advocate groups. Ano dito advocate groups? We have BHW. We have force multipliers kung kunana dito na kay naigan tay iti MPS dingras dito pa dito overseas foreign workers. ASERT kunana ACC ASERT ba or ASERT dito grupo iti may isang organisasyon dito apo grupo ti engineers, the doctors nga may ni apo Rolly Tamayo nga member kani Doc Hani, digital apo nga agit iti medical mission, anapay barangay health workers, Catholic Women's League, anapay women's SKs, anapay Kalasag, anati Kalasag, Kabataan Laban sa Bawal na Gamot, KK DAT, kunanapay. Hello Christopher Jau, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Basta uri nga organisasyon composing of individuals who are willing to help. Digito'y organization nga idipay laeng kat tumultulong dan iti community. LGBT. Anda ka di amuyong LGBTQ+, iti kada municipality. Marcos has one. Isulate a PRISM nga ti president and the founder ko nakidi because the president is Dennis. Ano ti paliado ni Dennis at that time. And then ti founder ni Mark Bonvins Damaso. Di dati PRISM ko na People Respecting Individuality and Sexuality in Marcos. Hello, Bin Parado. Iti matdingras, ti president, iti founders, iti founders, iti LGBTQ+, iti dingras, LGBT Hughes, namat, Hughes. Ano kaya nga sa unti Hughes? Honors and, gari ka, bahag kamaliak, honor and understanding equality in the society kunana di LGBTQ Hughes dingras kunana mat PRISM mat EJ Marcos People Respecting Individuality and Sexuality in Marcos kunana numat adaleta maamoy nga doktor nga napintas ti ipagpakita na nga manghohold iti medical missions mabalin tayo apo nga itawag kanyak mabalin nyo nga i-PM no dam amuyo kasi
even the plainest, kung naalala itata, uri barangay tanod, uri pada nga agtaltalon, pada nga aglalakot at siyandaan, no di gito nga tatao kat they were able to make an impact, kunana, at the deti impact na, nga nagapuanan na, iti community tayo, yan po ang magagawaran. Dagita ti may ikan iti award. WISEA, World Council Excellence Awards. Ado digiti possible, ado digiti ikan tayo iti kuwati nominations. It will start with a nomination. Hello, nimbang nga aldaw mo to my gorgeous mentor, Lucita Parado. Nagmayata outfit mo, nice hat ko na. This was given to me by Arceli Asbik. Ma'am Lucita ni Arceli nga Jai Norway, something yan na itatay Norway. Yes. Hello kadagiti Heresanos, hello kini Arceli Asbik. Siyempre, dagiti mentors like Ma'am Lucita Parado. So nga, iti dingras, ado digiti in-nominate me guys. Ado digiti in-nominate tayo, ado digiti kayat tayo nga ikante awards. Kasi, nung amin may ikante award, iti may nga tao, DJ ti driving force na, DJ ti dete mangi-push king kwa to do good, to be good. Iti linya nga pagtaktat, iti linya nga surusurutan na I mean the work, di ba? Good morning, hello, good day. Pauline Stoner Albano is watching. Madadudan. Hello, Pauline Stoner. Dati nakapinpintas nga may samot nga anak. Manong nga tawon na deto yun nga agab abroad adya abroad. Where are you, Pauline Stoner? Anak-anakan ni King Clayton nga apo. Kas taon ni lasbang na when she started doing beauty pageant or joining beauty pageant, apo nakiimim na stidaya deto yun. Iti dingras. Beauty queen. Nakapinpintas. Amuyo tilangan ni Pauline Stoner. Sika malati imaritas kung sika Pauline Stoner. Ay, Kuwait. Oh my God. Kadigita data Kuwait. Magpintas tayo mon. Kuwait. Progressive nga country as far as I'm concerned. Iti pa nagbabasak iti Kuwait. Digita pagkapuan iti kastaunay nga gasolina. Basta naka-progresso dito itatan. Naganan. Is this an open country ka diti Kuwait, Pauline? Ano ti obra ni Pauline ita? Are you the signer at the kind of office or a spa? Kasi dati may sa kadagiti kalalaingan nga nag-obra iti BPO company nga kuha iti Baguio City or even Lawag City way back. Arlene Grace Verdejo Corpus is watching. Maring Remalin Romas is watching. Close country inay. Ano ang ibig sabihin ng close country? Masado ba silang na-stricto? But this is a very rich country and very progressive. Ano na ganan? Deto yung aldaw apo, deto yung aldaw, ado digiti ituloy tayo because last week, nagsasaritaan tayo di last week guys, kat dati may panggap iti, how to become happy. Positive thoughts, anapay. Digiti, anati kayat dagiti tao, digiti kayat ti tao tapno maparagsa da biagda. Digiti wagas tapno datayo makaparagsak iti tattao John Paul Beras. Yes po, it's a Muslim country. Ay, no kati bagadan? Salam alaikum ko nata, diba? Salam alaikum. Grita man dete may isang head. The head of the Global Pinas TV 168 in the person of Apo Ismail Abaya, who's also our Muslim brothers iti Pilipinas. Iso da digitay halal certifiers, di ba mean? Salam alaikum. Alaikum assalam. Kung nakansama DJ sungbat na. To my friend Roderick Ballesteros, nimbag nga aldaw mo. Manang leilani nimbag nga aldaw mo. Ituloy tayo. Kidati may isang edition ti Anya Aya. Iti pa nagsubli dati Anya Aya. Ituloy tayo nga pagsasaritaan. Anamot dagiti napipintas nga wagas. Tapno mapaisem tayo. Dagiti co-workers tayo. Kas kumakanyak. Anamot dagiti kayat ko. Excuse me. Nga iyaw nga ibaga. Anamot digiti kayat ko nga ubraan para ka digiti co-workers ko. Anamot digiti kayat ko nga isao. Tapno even
mais-stress out iti pagubraan na, wenno nakabambanog iti pagubraan na, isuna ka mainspiraran to work hard and to do good iti work na. Kasi dating nga kaworkeram na isam at may bagana kunana. Dagitoy digitay wagas tapno mapaisam tayo. Meaning, ano kayo nga saon, these are acts manan. Ituloy tayo acts of kindness. May panggap kadagiti, co-workers tayo, iti panagsubli ni Inadi para iti anya-aya dito'y DCRL, RPN DCRL 639 kilohertz Radyo Ronda. Agsubli kam to after these reminders. Hello, 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 hello. Hello again. Agsubsubli ni Ina D for Anya Aya. Nadakpayla dito'y DZRL RPN, DZRL 639 kHz. Kat at dati ni Dexter Manera. Hi Dexter. Dexter Manera is watching. So, as promised by Ina D guys, ituloy tayo digite makapaisam. Makapaisam nga sa gabasit nga acts of kindness. Babasit nga aramidin tayo kadigiti co-workers tayo. Tapos iso daman kat malaganan mo kadigiti obrada. Ana ti numero 1, ana digiti in-inted da kanyak manin. These are research guys. Itedda ag-asa kadigiti tattao no ana ti maaramidam. Tapno mapaisam mo ti karubam, your co-workers to your teachers. Kunay na. Deto ito muna. No adda co-worker mo, tell your boss that your co-worker is doing great. Kasla siya kuma ni Jaber. Pero nga nakabisi. Pasaray toksikan iti aldawnan at adot ikam kamakam na. Ni Doc Hani, ni sa Rolity, handa makikita. But the integrity of Jaber is very high. Aramidan na latta ti ubrana inaldaw. So, as your co-worker, ibagamot di ba? Ibagamot guys, no, that the co-worker mo is doing good. If it been doing good, aramidan na lang. Ay boss, ay Doc Hani, amom kadingan ni Jaber, kat nag-overtime. Nag-overtime ta income kamakam na. Ibagayo mo hanga dati sinisip-sip ti ubra. Hanga dati si kalang tinasayaat. Ay boss, siya lang ti nag-ubra itatay. Siya lang ti nag-sale. Siya lang ti kwa iso nagwalay da. Adot kakasday yan ti workplace, di ba? Oh, do not be mistaken when no hanyo kagurgura apo na anati bagbagak. Adulat ta ngamin digitay madito ugali na nga co-workers. They make sip-sip to your boss, sikatidakas, padpadaksen da ka. And, ti may nga act of kindness nga aramidem. Ikwamot itag-ay mo mat, no, anamot ti aramidem, deta co-worker mo. Tell to your boss nga, nasingpot iso na boss, he is very honest. He does his work without being told. Aramidan na lata, ti ubrana, urehaan nga, may bagbaga or may bilbilin. Kunana. Hello to my kaanakan, Mark Johnson Dichoso Parado is watching. Next, for your co-workers, amok nga da kayo kat adamo pag-ubraan nyo. So, makarelate kayo kadigiti bagbaga. Detoy, compliment a colleague to your boss nalpasan. And then, ikan tayo matikape, during lunch break, during coffee break, adda nga minukwamat digiti co-workers tayo nga, kaya tayo nga ikan iti kape. You offer them coffee. Wano dati nagsobra ko mamay ate balon mo. Ay Jaber, ay Christopher Jao. Anak, balon mo ita. Kastoy lang ina. Itlog lang. O, di ba? Itlog lang ti si Dak. O, may kan si ka Christopher. May kan Jaber. Inla umang katilong ganisa. Ada upat nga longganisa ditoy pagsisineran tayo. Anamot si Dam nga rod. Naggisa akti karabasa. O di ba? Nakainima sa nga dati sinarilyan.
Of course, sabasabali iti work yo, but when it comes to lunch mo ten akadamirian dan akat, ay Christopher, ay Jaber, intayo agigiddan tayo, intayo mamat agmimiki. So, you are building rapport while you are treating your coworkers goodness, di ba? And acts of kindness. Adapay dati, agkape ka, itemplaan ka, ilaumang ka, kaya mo danom, babatit di kita guys, nga babatit di kita nga aramid, ngam dakkel ti impact na kadagiti coworkers tayo. Even when you say, good morning Christopher, good morning Jaber, good morning Dexter, di ba? Dakkel ti impact na di jay. Kasi adda di kita kaubraan tayo, nga no umay agubra, dala-dala dati problema da. At awang pagbayad ti bills. Nagsakit ni nanang na. Namatayan da. Nasakit ti tumang na. Awang pagbayad na utang na. Di ka di dala-dala niya yung mga problema niya when he or she goes to work. Iso nga komplementan nyo mo no daduma. Hello. Kumusta ka mat si ka Christopher, Jaber? Kumusta mat iti Biyernes, Sabado, Domingo? Kuna namat, di ba Virgie? Kumusta ka mat Virgie? Agsursurat mat laang ni Joan King ka. Kumusta mat di kita anak mo? Oh. Kumusta ti gagayam mo? Kumusta ti coworkers mo? Kuna na. No mat birthday ka. Una the coworker mo, let's say the workplace mo is in Lawag City kas na kumakanyak. Tapos ni Christopher Jau is from Manila or is from Cagayan. Kat holiday season nun, Christmas. Kat awa magkabagyan na toy. Ana ti may nga act of kindness nga mabalintay nga aramida. I will ask Christopher Jau no ni Virgie, Joan Villanueva Garma, kung nakagat, oy Joan, ay Virgie, amo ka di ka nakaawid, maring ata narigat ta agawid, ta nakadado pumpunok bus. Umay ka lamaki birthday di balayan. Umay ka lamaki Christmasen. Umay ka lamaki makipadaya jayan min. Tara manamot dati specialty ni nanang ko. Di pa nangayab mo kanya na guys, so, will bring happiness. Acts of kindness. Babatit ng very meaningful. Iti tattao. Digidjay babasit nga banag, digidjay ti kasapulan tayo nga itad ita. We cannot give our riches dahil hindi naman tayo mayayaman. We cannot give our finances because limitado matlaang iti kwarta tayo. Limitado matlaang iti adayan ti bulsa tayo. Di ba? Ngam anala may itad tayo. Ore man may sala nga kornik. Ore man may sala nga pandesal ti itad mo. Kidati co-worker mo. That will bring smile and happiness. Iti puso na kang kararwana. And he or she will cherish that forever. Oh, dati pay. Share your knowledge freely. Dati adano ko ngamin dati agdamag ka kat ada co-worker mo nga jakam mo. Ay, Christopher, nakitam digite files nga kastoy, tulungan na man ti kastoy. Jakam mo. Ay, Christopher, ada kastoy, akasla, amom dito yung application, iko anak man ti excuse letter, jakam mo ti Microsoft, jakam mo ti Excel. How am I going to do this, si ka Christopher? Hangkuan mo. Mayat nga rod. Hamuan mo. Try to mentor somebody. Kunay na. Mentor someone. No, damot di na amo akit, isurumot, kasi agpapada tayumat nga niyo pait idi. Agpapada tayumat nga kwa, agpapada tayumat nga nagsursuro. Agpapada tayumat nga dete, zero idi. Just like me. When I was a struggling makeup artist, idaawanak pa iti media, idaawanak pa yan ti opisina. Idaawanak pa yan ti pag-ubraan nga kastoy or the BPO that I work. I worked for the BPO industry for how many years also, and then I found myself nga adamo basit career iti media, multimedia kas di ko ma. Before that, I was a hairdresser, makeup artist kasda. Nagrigat, i-consider da ka nga kalaban. I-consider da ka nga kalaban, digiti kapatadam nga make up. They will not teach you.
when I was younger, they did not teach me. Nobody mentored me for what edukasyon nga naalak. Iti training. I did not undergo ko nakidi iti training or workshop. Nagsipsipo taklat ta guys. Nagsipsipo taklat ta nga nag-make up. Kita at digidje pumpumay anda. Uri dida kwa. Ngam I would like to name a few nga binuy buyak iti pa nag-make up da. Mama Leonie Palting from Lawag City. Mama Leonie Palting, he'd been very kind to us. Nga ipakita na no anak tatak digidya. Kada kami mga struggling and feeling nga make-up artist idi. Narigat pa'y nga mapagbukil ko tikiday. Mama kasanudeta, anak nagandeta nga brasyon. Nalay nga lang kami nagdamag idi. Bong Paulino, one of our, the best. Leonie Bisaya, and the rest is history. Amin no, nga si Marunon, nalalaing dan. Nalalaing kami mat amin nag-make up. Pinukisan, the late Tita Wali taught me how to cut hair. Hair cutting, blow drying, hair perming, dati pa nagreband, hair rebanding, hair relaxing. Oh. Di jay insuro day di Tita Wali. But for the makeup, awan nang isuro kanya. Somebody who mentored me about the media, Aduda, Doc Hani, Engineerolity, Kuya Mar. Digito'y nagbalin nga mentors ko to become a responsible media man or media practitioner. Diba? Mentor someone, hanggang ginimot nga ibagayumot nga kastoy tagdait kunayo mat kaya DJ bakla uno kaya babae uno lalaki nga i-mentor yung agdait hanga detay ko mat amok bahalad ta idi sa nga kastoy ket awan ning sursuro kanyak bahala ka matlatadtan kasano agluto pansit inadi kita kalata dita kwan YouTubeon adu mabuyam dita ni ay naglaad mga taon isurong mat kastoy ti umuna. Kasi hanga forever nga sika nalaing. At danto nalalaing ngam sikan. Ngam ti pagpintasan na when you mentor someone, ngamin, they will look up to you. Hanga data idolen da ka, wano ipanda ka pedestal, wano ipanda ka yan ti may isang monumento. Ngam, word of mouth ko na word of mouth ba? I-refer da ka. I-refer da ka nga, ay ni Christopher Joe kat nalaing ag-host. Ay ni Virgie Joan Villanueva Garma kat nalaing agluto. Diba? Ni Dexy Thailand kat nalaing agreband. Iso nga, when somebody asks you, kasanot agkiday Dexy, kasanot agreband Dexy, surwam mat Dexy digya sumarsarunoking ka. Nagngina to'y langam itamami ko na. Nangina, agtal na ka man, dati pa, you need to mentor someone. Iso nga i-refer ka kanayon, mami. Thank you so much. Kadigiti referrals ko. It always come from my friends. Kundo digiti anak-anak ka. Ay ko nadakano kat, sino mabalin mo nga ibaga? Sino kariringguran nga MC iti lubong? Nga dati maparagsa na ka. Nga dati bambanaw, bawon na. Ni Ina D. Nadamat. Thank you so much, Dexy. Sino ti dati nalaing agpakpakatawa? Datahan nga boring ti panag MC na. Ni Ina D. Thank you so much for the referrals. Kat ano nga talaga i-refer na. And di kitamat blessings. Blessings magkanyak. So no the blessings ko i-share ko mat kada Dexy. And to all my anak-anakan. So nga no adag pasuro kada kayo ibagayo mat no kasano hangkay ginimot. Please share your knowledge freely. Iso kanayon titos, di ba? Iso kanayon kanong titotos. Kunana detoy, write a thank you note for someone who has helped your career. Haan lang nga noten. Yes, direct message or PM. Siya nga I am very vocal when it comes to my career
career. When it comes to being thankful and grateful kadagiti tao, iposak thank you kunak. Thank you so much for the love, for sharing, for being my sponsor, for being my benefactor. Kunatayo mo't, nadanangtad kada tayo iti maysa nga banag nga, uri na kasimsimple lang guys, kat we need to be thankful. Kanayon kayo bagbaga thankful and grateful. Kasi kung makini Apo Diyos, ibagayo mo't akin Apo Diyos. Sakbay nga, Lord, naganan, pakawanam di iti basbasol ko, pangadwakan naktiweteng, pangabakan nakman iti loto. When no umiyan ka, nagmalmalam ti ko, wrong. Hanang umiyan, agsyuwidak, di ba? Barbie D is watching. So, di dyan. Add a positive comment to the conversation if office chatter becomes negative kunan. O, anak kayo nga sa undeto. Ni kuma Barbie, sarsarita kami. Di pagsasaritaan ni work-related. Kastoy nagrigat ti ubra. Kung naman ni Barbie, amom si ka ina di. Adamad madlaw ko, nakasadsadot ni deti Dexy nga Thailand aya. Kunana. Nakasadsadot deti Dexy nga Thailand, katahan na maubra ti ipapaaramid ni Doc Honey. Kasjay. Numot deti, ade bagbagada, if you, awan ti ammom, awan ti nasayaat nga ibagam di coworkers mo, please do not say anything bad about your coworkers. Rosette Joy is watching. Hi Rosette! See you tomorrow! And then, sabi, kung wala kang masabing maganda, huwag ka na lang magsalita sa yung coworker. Pag puro negative na yung sinasabi, tingamin usto nga gayam, ang totoong kaibigan guys is, pag pinag-uusapan ka nila, kaya totoo o hindi yung sinasabi nila against you, panindigan mong kaibigan mo siya, ipaglaban mo siya, sabihin mo naman, ibagamat, uray mat kasta ti ugali ni ina di, nasaya at mat isunakot, at damot inaramid naking kakat idikwa, kasjay. Seabird Prince Evangelista Tumok is watching. Kasjay mat aramidan nyo guys, ibagayo mat nga, ni mat ina di, ni Prince Tumok, kat nasingpot mat deta nga lalaki kat. Adala basit no ka ang angaw na nalaing nga umangaw ngem kunamot di ba Prince Seabird hindi puro yung pamasakit wano deti bad lata di ibagbagam i-praise mo mat di ba no adamat na sayaat nga inaramid ti gobyerno king ka o i-praise mo mat hanga dati puro awan latta puro di napagustuhan. Di ngamin ti usto nga gagayem awan pinner dyan kuna ni Mang Leilani, di ba? Totoo yan, awan pinner dyan binakapan. Back up kaya nga saon, hanga back upam nga may pagti kwarta nga mabalimot nga back upam. No pagplete na alakat iplet sampay lang mat act of kindness. Because not everybody has a lot of money. When no, sika mang yofer, unsa katatimang kwan, mangiplete king kan, tumaminsan kat sikamat. O diba, nagmaya nga dati, at the co-worker mo kasda, ay inadi. May kan intag merienda. Na meriendaan ta, lining ta nga sa ba. Ito mo bigat, naman ka mga kanay nga dati, pampamerienda mo diba? Kumare Arlene Prado is also watching. Numat adadete tiyempo nga magilibre iti coworker mo ilibre mo hanga dada it should be a symbiotic form of relationship. You give, you take. Kasjay. Ikam, mangted ka, and you take also. Kasjay. Give and take relationship, symbiosis kunana. No, adda itud mo, adamot alaem. Kasla tree. The tree will give you oxygen and datayumat, kasapulan dito oxygen at syempre, kasapulan namot iti carbon dioxide. Symbiotic relationship. Agsublinto dati programa tayo
nga anya-aya, more positive energy, more positive vibes, more small acts of kindness, sumarsaruno. Iti pa nagsubli ni Ina di ag commercial break tayo pala. Welcome to Uwes Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may sa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang idi ada nang ibaga kang iyak nga dito yung tibikos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik, hanlang dito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro, nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung produkto ti Tibicos napintas apo. Siyak ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamo po, nababayin di pa nag-usar ko iti Tibicos, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro nati hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicos, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Palaksit kireta, iti namin sa ngarabi awanin tinagyan dati Tibicos, dati lang dati nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kaskanyak, agusar kayo iti Tibicos. Need help keeping your digestion balance and sync? Try Tibicos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. Tibicos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure, health is
Choose our way of life with TB Cos. Okay. Agsubsubli tayo para itian niya aya ket ado digiti pagsasaritaan tayo. Support and respect in any circumstances but not in a bad way kunana. Suporta. How do you support your coworkers or your friends or your loved ones? Alak no dati malmal day adya loved ones mo ket kamag-anem met ay friend anak kinuam no namatayan mga akastaket hamang adakas nga mapangkamangted or may nga kape uno agpapandisal ka bigat. Manumo lang ta 50 pesos, uno 100 pesos, gumatang ka latatay 3 in 1. Uno puro pandisal. Ay friend ni, te coworker ko, you go, inkamot asuportaam when they are mourning. I mean, no, nagminatay, danatay ni Lula na. I'm sorry to hear that, my friend. Inkantumot, without asking king ko nga, anak kaya mo friend ko lang ka minatay, kataan, bahala ka nga mapamangted. Kasi always nga ti no adda digiti kakas nga pasken iti biag ti may sa coworker mo panakiladingit. Your plain message like our condolences and our prayers to the bereaved family. That makes sense. Napintas detan apo lumag-an mo tili inana because they will realize that a friend is also caring. A friend is also sympathizing and you are being empathic kunana. You can feel mariinam no ana iti mariina DJ karubam. Hindi I mean. No ana mariina je coworkers mo. Di kitat kasapulan ta itata. These are trying times. Dahil ito pandemic, ijay tayo nga nakita no ana iti klase iti maysa nga Ilocano. No ana iti klase iti maysa nga Pinoy. Unay na. Arlene Prado, much better to give. Mas masarap ang nagbibigay. Ibig sabihin, mayroon ka. Kunana. Thank you so much, Arlene Prado, for your additional goodness, gracious act of kindness sayings. Can I believe you are also, ni Arlene nga kabats ko, because she is also one generous friend of ours. Na talaga nga, nakapinpintas ti gagangay na. No once nga umay, adalata dati tiyampo na nga mga yab, iti batchmates na. So that is one act of kindness. Manipod narbakan Ilocos Sur, sumangpet ni Arlene. And then, kamag-anan na kami amin nga batch na. Alam na kami amin nga kabatch na. Mapangkam agjabi, wano mapang kami agpizza. So, that is a blessing. She is a blessing. And that is one act of kindness. When you do not forget, when you realize that ina is her batchmate, nga napagkatawak ni Arlene idikwakat, she always tells me nga, ay apo ina di, kanana, amo malaglagip kalata. Aglalo kat si kati nadanga, nalaing nga sumao. Kunana. Pablo Rayoan is watching. Mine t-shirt. Kunana. Kasako makin ni Pablo. She is very appreciative. Kunana. Nagpintas na t-shirt mo ina di. Alakat. Dato nga t-shirt kat inregalo kanya ni Rofel idinapana Manila. Ginatang na kanu ijay. America. Kitam ni Mang Leilani. This is one act of kindness because you know guys, I do not usually have materials. Pasara kurkurak ti materials ang alalak ti Google. Alalaag iti research. Ngam ado di kiti tao. Ngamang mangted kanya. Take a look at this. Arlene Prado gave me one idea. Mang Leilani always mangsupsupusup kanya. Kunana ni Mang Leilani. Ti kindness ket te nagtaod ti kaunggan. Ti kindness ket nagtaod iti kaunggan ti puso, tano napilitan ka awan serbina, pakitang tao lang nukwan kunana. Agpepay sudeta. Diti kindness originate. It emanates from your heart. Agruangay. Natural nga rumwar, hangaing kapilitan. It is not compulsory. It is something nga rumwar yan ti pusom ket aggapo yan ti kaungam and it just happen nga may tud mo without planning, di ba?
without thinking nga addan to sukat na. That is kindness. Deta apo, deti pay. Aside from adding a positive comment, deti pay, panagitad titip. Di ba, dito di ko ngam iulit ko mampay. When you go to a restaurant, kasta unay, adda mapan yan ti restaurant ka, dati, kasla kalainganon. Hamot lang nga isuna iti ikukuan na, hamot lang nga isuna iti iserserbian na, hamot lang nga isuna iti nasken. You are a customer. Yes, customer is always right. But please, be kind. Be kind also kadagiti servers and the crew nga teman ko kaselatan teman menu book. May you please give me the menu book kasjay. What is the specialty of the house? Anak ka di detoy, please be kind. Maging ano naman kayo, makatao. They are also people. They are people. They are human. Di ba? Hangaga puta, nakabakba nang ka, di ba, Mang Leilani? Hello, Cheryl Pelayo. No nakabakba nang ka, kakasakala agak akton nga kuka mo di restauranten. Nga, naladaw laeng. Ay, sika nga, kakastoy, kung kunamon. I would like to talk to the manager. Di ba? Ada kakasya nga ugali ni Ina di. Ada kasta nga ugalik no daduma. Agin tatangsit, agin aantipiling, pilingera. Ada kakasya ko no pa. And I hope maikikat ko deta. And ipre-pray ko kini Apo Diyos nga sakit to be kind. To be kind also because everybody is very kind to Inadi. Diba? At kakasday nga moment. And please, ikantay mo titip di kitay waiters. Hanga dati no, binting la na bati ki dati in pa, dati sa nga ribo, katibil mo kat 999. 999.95. Titid mo nga tip nickel. Ay lakat nabayaga nga nakipag-ubra iti restaurant. Nabayaga nga nagkatulong. Yan da Mrs. Esta, yan da Sir Esta idi. Amom no kadabaunda. Inka man itip ko na no ko ni Mang Leilani. Yes, ikan yung magtitip Anak kaya nga sa un titip. TIP, it is an acronym iti to improve promptness. Kunana, tipamot aje servidoram. Actually, ita Villa Lidia Comfort Ilocanja idi kwa nga nagubobraak. Tamapanak agpa part-time idi. Ita Villa Lidia ken adape pa nag-waiter ko dita Fort Ilocanja idi kwa. Adape pa nakigigyan ko iti balbalay katulong ni Ina di. Diba? Dati ito pa'y nagyana nga balay nga kastaket. Kunana nga kastaket ay nakalaba ni Ina din. Tipakman. Nang imas man dete linutom Ina di. Uriyan dak titipan, uriyan dak ikanan. Diyala pa na kay bagana. Nga nang imas di linuto kon. Apo, kasta onay ray-ray awan ti feelings kon. Diba? How much more nga how much more te feeling dete servidora. Actually, ituloy ko. When I was working iti restaurant and hotels, 10% lata, kidijay kinan mo, let's say sa nga ribo jay bill, 100, ti rekwarda, nga itip mo, dijay ti makatarungan, aside kidigijay sweldo na, alakit ikan tayo mat guys, iti gungguna na, digitay waiters tayo, kano naimas, nadakati may sa nga restaurant, this is one act of kindness. No naimasan ka, kidete dinardaraan nga linuto na, this is a social etiquette. Dati ko naman kasakit, may I know who's the cook, may I know who's the home cook, may I know who's the chef. Damagan yung chef sino chef? Ay ti chef ni Chef Ina di. Uno ni Leilani, ni Chef Leilani kunayan na. Komendam komendam. No ada ka mat ti FB, no mat ada kwam ti FB mo nakidi, i-post mo mat. Di ba? Nga tinanganak je Petronas restaurant nga ni Cherry ako, bakit nakapinpintas lang aro ti ugali na nakainimas pay. DJ impasidana kanya. Kunamot ti service ij Fort Ilocanja ket nakapinpintas. Give reviews, positive reviews, kadigiti restaurant nga papanan nyo. And don't forget about the tip.
Okay? Last, before nga commercial break tayo, tell a joke to enlighten the mood when a coworker is handling a tough assignment. Di ba? During your break, amom nga, you are brainstorming with a certain project, nakatado nga project yung ubra. Kadijig kagrupom, yung coworker mo, ka man, pag magbibigay, huwag maghanap na i-recognize ka. Una na, yung mga iba kasi gusto pa nila ma-picture, o thank you naman sila o hindi, maging masaya ka na lang. Kuna na, God bless, but thank you so much. Nando siya ngayon, it is social media, it comes from my heart, di ba? Nga, talaga nga, for them to be appreciated. Sabasabali, how we deal with appreciation. Siyak man, nagpicture ka talaga and then I will tag you. Everybody deserves appreciation. Nagimas nga ta, dati may itagkamot nga naimas dati linutom inadi. Nagimas dati adobo ni Ma'am Jane Palacio Castueras. Naglaing ti panang isuro ni Sir Raymond Francis. Nakaururnos ti nakaururnos ti opisina ta school because of Sir Raymond Francis. Batit nga banag pero dakkel ti impact na ni Sir Raymond Francis. Di ba? Ni Inadi, as dyan. Nalaing agkaykay, ni Inadi. Nalaing ako, agdalos. Wano ni Sir Raymond, ni Manang Jane Palacio Castueras, nalaing itikastoy nga banag. Komendamot recognize mat. I would like to congratulate, I would like to convey my felicitation and adulation. Kunamot numat adamagatang mga t-shirt coming from an online seller. Kung na magkingkwa na akat, ay, deto yung ukay-ukay. Kat aga po ka ni Wishel Agulay Lozano. Aga po deto ka ni Janelle Ballesteros. Aga po deto ka ni Lovely Ibet Thailand. Diba? Nalaing nga sumaunukwa ko. Ay, ni Arnel Thailand. Nalaing nga sumao. Nung usto ibagbagana. Uri Marites. Kunamot diba Arnel, my dear Arnel? Napintas tinagatan ko kan Janelle nga t-shirt. Inpilyan na kiukay-ukay. Thank you, Janelle. Napintas. Inggatangan na ni Lovely Ibet Thailand. Itipalilang nga bugoong. Nga gapo Jeman Anteng. Nga lako ni Manang Marie. Dayawang mo't diba? Nagpresko, dati bukto, ngalako, ni Arnel Esteban. No, adan to agbirbiro kay to ti bukto, nila Arnel Esteban, iti makaited. Hanga na laes, pada na nga fresh. Kunamot apresyar mat. Ni Apo Mayor Jopre Sagid is really the action man. Kastaunay, nga proyekto. Kastaunay, nga progreso iti dingras ita. Applause. Ni Apo Ferdinand Marcos nagpipintas dagiti projects na ubingak pay idi. The late Ferdinand Marcos ati bagbagak pagnaak pay laeng digitay rangtay nga nakatibtib ker daldalan nga nagtatangken nagbebengbeng ti semento na appresyaram met ti president mo nagpintas ki din dati paborito nga senador. Kunamot everybody needs to be appreciated. Kasi no appreciaram mat agaramid dati nasayaat. At appreciaram te bad. Ay nagsaya aki din. Talagtakaw ni kwa. Nagbalanggubang ni kwa kunam nga rod. Kat awanan te appreciaran tayo di tay goodness. Because we deserve kindness and goodness as always. Ni Inadi, nakalaling nga sumao, tarabitab, bambanawbaw, parparawpaw, amuna nga ta, tibagbagana, hamang napintas ti ugali na, hamang napintas ti kwana, hamang nga di adal, flat pay di agong na. Namaya mo di ibagbagana. Adamat na adal ko kan Inadi, laki bagayo mo nukarikas day dati Inadi, nakalalay nga mamaspasagid, nga gusto mo di imbagana kunayo mo lang nukwamot di nga min. Let's pause for some commercials and iti pa nagsubli tayo
more appreciation, more acts of kindness to make our day very positive. Agsublin to that. Welcome to West Farm. At datay dito'y Barangay Lipay, Solsona, Ilocos Norte. And what about you get to watch that may sa nga successful story iti duwa nga naka very young entrepreneurs kat dito nga negosyo iti nasurutan da. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siya ni Mrs. Nympha Cadawas, iti Barangay Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ket siya, I am 63 years old at dasakit ko nga asma. But, kabayatan tiin na panag tumtumar kada iti Tibicus within 2 years, kaasi iti Anya for a commercial break. Ayan, nagsubsubli ni Ina D for Anya Aya, agdengdeng kayo pailaing ditoy RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda Batak with Ina D pailaing. Kuna ni manang Leilani. Good deeds must be appreciated. Agpepay sudeta. Good deeds. Iso nga in connection kadigiti good deeds iti tattao, kadagiti tattao, multi-sector, adda dagiti award-giving bodies, guys. Nga mangmangted, mangre-recognisar, kadagiti tattao, nga agar aramid iti nasayaat. This is the World Council Excellence Awards nga ikaskasa iti grupo ni Pastor Brimon. Ni Pastor Brimon is the head minister kideta apo. Anati nalipata muted, the first name ni Apo Pastor Brimonan, he is the head minister kideti nga World Council Excellence Awards. Kat adun dagiti agraman pa kini Apo General Eliasar amuyo kadi deti dati nga PNP chief, may sa isuna kadagiti na awardan. Nakaad ado professionals, non-professionals, but somebody who made an impact in the society. They are given the chance to be nominated. Diba? So, uso natin bagay ni Mang Leilani. Good deeds must be appreciated. Kasla kung maiti, kasla kastoy matlaan, no sika kat may sanga teacher ka, and you've been joining seminars, conferences, dagiti certificate of appreciation, ipakita na nga sika kat napan ka na ki-attend kidat yung seminar. Nga iso ti pag natuan ti level mo as a teacher because you were able nga nakaadal ka manen iti sabali manen nga modality ti panagbasa no kasano ti agarami ti lesson plan. Di nga we keep on learning. Digi jay nga token mo mangipaga nga sikaket nakaala iti token of appreciation or certificate nga sikaket nag-undergo kidata nga training. Una nagbasa ka TESDA and you were given an NC1, NC2, NC3, NC4 or NC5. Di nga
ikanda kanto pa iti kasjay, how much more kadagitay deeds, good deeds nga aramidem. Hanga gaputan na tangsit ni Manang Leilani, kanyak, nagtangsit ka Manang Leilani dijay ti appreciation mo. Siya kakat, gaputa kabsat ko ni Manang Leilani, kat amo na mo tingiwat ko, ore mataray ni Manang Leilani kanyak, naungat no na dumang kasta, ngam na sayaat. Kasday, di ba? Good deeds. Gaputa nagapa kayon. Gaputa nagtinampu kayon. No, dagistoryan nga sa bali nga tao ket. Ay talaga nga kasat ugali na ni ina di ko namutan. Hamut ibagayo mat 1% la di na aramid na nga dakes. 99% nga ragsaken camaraderie when you were still friends. Hamo may bagam. Puro kinadakesan ni ina di ti bagbagamon. Di ngamin, ibagayom at agagayam, nga ni gayam ko. Uray pa'y nalay nga mamabain. Ngam amom, nasagot. Adangem na Uray natangsit. Ngem! Kunamot managparabur mo't sika. No, adaan iso na mangmangtad mo't. Bebe am kadlatan. Di ngamin. And one act of kindness, may panggap ka iti tamtampo. No, tamtampo ka, iti gayem mo. Bebe amlatan. Bebe amlatan ina din. Nasa una di jay ata, kasi nga talaga, ngiwa na prangkalata, ngam, hana, he didn't mean it. Kunam kadlata te gayem mo, di ba Mang Julien? No, deta, dasa usaudan, deta kalding mo Mang Julien. Dapat damot latakin nanan, linugupan damot lata, deta mulami nga balatungan. Kung ako maniliw-liwa. Kaguram ko maniliw-liwa lata kini Jayon, Mang Julien. Agtampu ka? Okay. At adumati nasayat nga inaramid ni liw-liwa kani Mang Julien. Uno ni Mang Julien kani liw-liwa. Di langan ti pagapaan yon. Example la di Mang Julien. Di ngamin. Kasi apo, di kita babatit nga banag, nga kaya tayo mo't nga ibaga yun, sabihin nyo na. You tell your friend, I'm sorry friend, naramid ko di nga minta, amo magbagtitak, idi kalman. Tapos dahil. Isyo sa dendan, ngam, sapay ko maka di kita datamtampu na, iti gagayim na, di kita'y adda, nagkurkurangan na, learn to forgive and forget. Aglalong tamtampo, agkatkatawa man ni Mang Julienon. Aglalo ken dati kayim ko kas ako maken ni Miss Agres, ni JDR. Ana pagtampuan na ken ni Ina di ken ni Ana Venoma, nagtutulag kam kuma. Hangko sinipot ni Miss Agres. Masuron nga rod ni Miss Agres. Ni deta Ina di, ni deta Clayton, napandak inkalkalang ken nagluluto akpay itikwa. You can say that. Ngam, ay maawatak ata, adam gayam na panan. Try to be understanding. Try to be a person who understand the situation, di ba Janjan Esteba? Hanga dete agi kong conclude kan, agi judge kan, judgmental kan. Kadamagam tay lang napanangamin ni Ina di ala bakla. Kasano nga nakaumayak pay. Di makil mo, di karayanan. Kasano nga nakaumayak pa, nagana ni Lulan. Nagana ni Lulang ko. Kunamon, hay ala ni Jeresano Aguinaldo. Dagita apo, digitay, babasit nga banag, nga, numaminsan ka, mapalpalipas tayo, numaminsan nga kastaket, at dagim mura gayam kidete imbagamon. And try to understand and try to have that positive feeling in every situation. Dapat ikantay dijay. Kan dapat datayo ka na vocal tayo when to say I'm sorry or when to say na ganan thank you. Di ba? Di ka pa'y nabannog aya ko na ni Mang Leilani. Ay apo kat uri kasano ti bambannog Mang Leilani. No, dahil kada hugs and kisses, kan sika nga mang buybuya kanyak, ti damagaking ka, apay di ka pa'y naturog.
talaga nga min nga orayan na ni Mang Leilani nga kasta. Amo mga dati abangam ka tikwa, abangam digiti show tayo. Kuna ni JDR ha kuna na. Amo na mo ti ugali dito ni Abet nga karurupa mi kini Clayton. Kasano digiti ugali ken sakit na managpauyo. Bebean nyo lahat tamanag, pauyo. No si kate makaawat si ka Cheryl Pelayo nga managpauyo ako ma. Aglib pa'y ti GC. Kaslakin Dexy, aglib ti GC. Uno dati pagsasao na kata GC. Dati inuubing ibagbagan Dexy no dadtum. No aglib deta, i-return mo lang, isublim. Kas dyan. Normal sa ating lahat. Normal kadagiti tao iti agtamtampo. Normal iti workplace tayo kadagiti di pa nagkikinaawatan. But as a person, kanda tayo amo tayo iti human kindness. Acts of human kindness kunana dati kinapakumbaba tayo, dati kina kind. Diyan mo lang kami maalat data gore ka man anati kind din kinasi basta kinasayaat ti puso na man nakaawat ti amin kindness kat adda amin ita nga trait napipintas nga trait guys kunana shout out ina di kunani Mimi Valdez. Diba? Mimi, hello. How are you guys? Kumusta kayo amin? Ay, apo, deta tinagpatinggaan manen kidet yung aldaw ti may isang nga topiko kidet yung episode. Sika nga ro tililiwak tapno makaturturog at nga nakasayaat ko na. You are also a blessing to me because you keep me going and you keep me smiling whenever the i-comment mo. Namang nailani kat deta matake ko whether ag-comment kanya iti criticism ag-comment kanyak iti dati something ko mga kagurak hangko kagura because it is always a positive and the criticism na positive the constructive criticism. So let me end this one, Apo. Let me end our topic for today. Ngano tigagayem tayo, Apo. No kaslakin ina di nga ananagan na no holds barred ti pa nagyungiwa na nukwan. Alaga damot siguro na pintas mo't kay imbagak So nga hanga puro nga dakas met. No damot inarami tigayem mo complimentam nga iso na naling agluto. So today no makitam ni nanang mo nagimas ta linutom nga balatong. Nagimas dati inted mo kanya nga salad. Nagpintas kit din, tayo labanderam, ibagamot nagpintas kit din, naglaing kakit din nga aglaba. Nakalinlinis, nakabangbanglo. Small talk, babasit nga sao, ngam dakkel ti kay papanan na. Kadagiti tattao, nga adda, kadagiti, iti komunidad tayo, iti pamilya tayo, our co-workers, our big bosses, datayo amin, adda iti control na. To say what we mean and to mean what we say. Iso nga sapay ko nga tirumrumwar lata ka, digiti ngiwat tayo, haan nga marmarites, haan nga digiti chikchika, nga dakas, against ka digiti karuba, co-workers, to your teachers, to your loved one, to your jowa, to digiti na pintas lata. Okay guys, this has been your Ina D. In the place to be, iti Anya Aya program tayo. Thank you so much kadagiti amin nga nagdengeg. Till next time, same hour, same place, same Inadi, but a different topic every day. Sabasabali nga topic ko, iti inaldaw-aldaw, bringing you positivity and radiating joy and love, understanding, kan amin. Have a great day, guys. Thank you so much for watching and listening. It's still ni Ina D for RPN DZRL 639 kHz, Radyo Ronda Batak, Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Anya Aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya Aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya Aya. Anya Aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya Aya. Anya Aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsutsutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen.
gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apag pusipusan kadigita radyo. Umay mang parparagsak ken mang lilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi Ruliti ken Hanibi kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga daw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pangkakatawahan lang.